بگیم این دفعه بار داخل شدیم امروز بین یک چند ساعت یک نواری کردم اسلام بابا گفتم خیلی یک دودم خفه شده است خیلی دمی کلان سال پیر بابا میگوی دیگه چی میگوی کمپیر میگوی مردک که پیر شد بابا میشوه کلان شد بگیم براتن میشوه مایده باشه براتشکه میشوه پیر کشید بابا میشوه برای همون اسلام بابا گفتیم خیلی خفه شده است بعض انسانو کدام بوده است که گفتیم گپا زیر استانو که کم ازبک گذشتگی بوده است ازبک هم بسیار نوانصافانه خطش رفتار کرده است سخت علم داشته است در حق ازبکو به هر حال اما امروزه حاضر صحبت ما در یگان ربط نداره امروزه صحبت ما یک چند برنامه های گوناگونی بگیم قشر جامعه ها را دیدیم و بگیم تا امروز هم دعوا کرده میآیند من خصوصا در باره همین چیز گپ زدنی بدم اصلا اما میفهمم بعضی شما کافر میگین بعضی شما مرتد میگین بعضی شما از دین بیرون میگین بعضی شما نمیدونم هر خیل است انسان هر خیل میشود اسلام و دموکراسی اکثر انسان دعوا دارن ما دولت دموکراتی اسلامی میخوایم اصلا این دو تا چیز است вообще با دیگرش صف پدد نمیکنه عموما کدام میگه که من دولت دموکراتی اسلامی میخوام این دروغ است بین امیره آشکار ما گپ زنیم یگان اسلوبی آزادی دموکراتی با اسلوبی یعنی اسلامی توری نمیگیره اصلا یگان تاش توری نمیگیره برای همو این کلمه را استفاده بردن خودش دروغ است و این کلمه قطعی خودفنکنی یا که بگیم که ملت فنکنی میره هیچ وقت یگان رکن اسلام با یگان رکن دموکراتیا توری نمیگیره بله شما میگین که در اروپا هست کو بله اسلام زیر چتر دموکراتیا اگر بیاید پچینیان نشوه در همون حالت هم و بعضی قسم های یا بگیم که زپرت میشوه در حالت زیر چتر یعنی یگان قانونی اسلام ها ویران کردن دموکراتی را ویران کردن نمیتونی در حالت بله مثال در کوچه میبروی عادی ترین چیز در کوچه حاض همه آدمایی که مسلمانایی که خداشون نمی اسلامی میگیرن در استانوفکت ده تبچه بوسیده ایستاده است پزکان و شریعت اسلام حداقل باید نصیحت کنی حداقل نصیحت کنی پاپروید که نصیحت که نمیشوه ترسی قطعی در کوچه یا که در تای دامون میارن دموکراتی های دیوان هم میمونن خواه میروان ترسی قطعی در اون دام تو زندگی میکنی در حالتی که ما مردم تاجیکستان بگیم که 100% رشکینه بگیم که غضبین هستیم کدام دموکراتی اسلامی میخواهین شما کدامیش اجازت میتی کدامیت همین چیزی است که ما خدمونکو همین توف کده فن کده اومده استیم فهمیدین همین توف کده ملایم کده فن میکنیم خدمونه بیین آشکار گپ زنیم ما دموکراتی میسازیم و اسلام از تای چتر دموکراتی داخل میکنیم و یگان چیز رکنهای دینی رکنهای دموکراتی را ویران کردن نمیتونه هیچ کار کردن نمیتونه پس باید ما نصیحت امر معروف و غیره و غیره و این چیز پول نیروز زپرت مونه برای که او پروپاگاندا زیدی دموکراتی میروه یعنی اینش من است فلانیش من است عرق خوردن من است در دولت دموکراتی میزنه مست میشه میوید سرکف نکی پاپی چی نمیگه امورا پیون اومده بگیم نوشیده اومده برای جا ایگه پا گفته نمیتونه برای که دموکراتی است یعنی همو پاپ همو چیزی خیلی میگه او زدگی مست ایستوده در اونجا هیچی گفته نمیتونه
او را ایدورن همو سرکف بگیم یا که ماچید بیرن کردن هم میتونی او اومده است آیا اجازت میته اسلام هم میکره میتونین توقت کرده میتونین نه گوسفندی به بسم الله کشتگی گفته نمیخریم میگین یا که نمیدونم فلانی چی است نمیشه و همین چیز همین چو میکنین دروغی قدر را گفته مردم فهم کرده یک روسلارا میخپی کنکرت نه رنگی دولت های نمی اروپایی دموکرات یا قانون اصلی میشوه آزادی انسان و بگیم که زیر چتر نمی مثل نمی خریستیانست و دیگر چیزی که زیر چتر دموکراتیا میروند مالیتسشون میکنن پای زندگیشون است هیچ کی را کار نداره و هیچ جدا یا حق لیشنی پروپاگاندا یا کسا تحقیر کردن پس کردن یا که این ممکن فلانی ممکن است فلانی ممکن است گفتن ده حق ندارن یعنی این چیزو من است همین جان دارم این سرکف من چند بار میرم گوش میکنم من است بگه که فلان چیز ممکن است این حرام است این حلال است این را بکنین این را نکنین یعنی این چیز ممکن است این گپا را گفتن همین پروپاگاندایی که بگیم که ممکن ناممکنه مگر ما بگیریم پرتوی ما اسلام میتونه نمی کار کرده کدامی دخت میرسه بکنی نه نمیتونین پس چی میشوه یعنی که حاضره سیستم امام علی رحمان دموکراتیا ایش میگه ها مسلمان یا که مگرم بزنی بکشی دیگه مسلمانا تیاق بگیری گفتی هم گپا ماچید با ماچید بگردی یا که رنگ امام علی همش بگیری زندان کنی یا که هویش بمانی در اسلام هست خب کردن نه که درست نمیگیره بایدی بگه ایرا محکم کردن در کراست ایرا محکم نکنی این میگه و مطابق دموکراتیا بگوی اجازتی گفتن داره در دموکراتیا هم اجازتی گفتن داره نه که همه جمع هم اجازتی گفتن داره اما من است یعنی دموکراتیا توی خونه نیست چه خیلی بفوره برقصید اسلوب و رفتار و کردارای خیچه داره اما ما میبینم گوش میکنم بعضن جور یک پای است که ما دولت اسلامی دموکراتی میخوایم در کجا اسلامی دموکراتی صفادت میکنه کجا ده در کجا صفادت نه تنها دولت دموکراتی خریستیانی صفادت نمیکنه دولت دموکراتی کاتولیکی صفادت نمیکنه این چیز دموکراتیا عموما اسلوبش دیگر است یگان دینی روی دنیا حتی که گاو پرستای ایندیا بودیزم توخری نمیگیره اسلوب های بودیزم و دموکراتیا توخری نمیگیره یعنی این چیزی که دموکراتیا که هست اوز مردم گپ زده ایستودن اما را در دهنش دموکراتیا است یک نمیدونن چی گفته ایستودن خودشون خیال میکنن دموکراتیا لگن اوشای در بلوش گوش یا که تراکتور امتزای لوکاشنکا 280 کیلومتر در ساعتش میروه تصوراتشون همی است نمیدیسین یا که اتمی بمبای پوتین هم موجود هم و ترسونده میگردیم نه دموکراتیا اسلوب داره حاضر من در دولتی بگیم که نو دموکراتی قرار دارم من نمیتونم موزی در اینجا یک دختر قطی دختر موچ کدیسته باشه یا بچه قطی بچه من برام بگم که بچه اینجا بیاد چیکو کدیستی بچه همی کور تبره در خونت بک ندارم همه حقا ای اوجه تحقیر یعنی اوشیملینی پرافی اوی انسان میشوه که من او را گفتم نکه میفهمی همیره یا که ابا چینه چیز ده تماشین می آوری همیشوه یا تش گناهگار است با مطابق دموکراتیا یگان تایمو را حقارت یا تحقیر یا بلوشت بلند وغز کردن ده حق نداره تمام برای که حقوقی ارزش برابر است اواری پلیچ همه ایش هم جریمه میکنه هر چم گفتی همو گپو استراخوفکا پلاتیت میکنه تو نیازش تو در پلیچ پلاتیت میکنی برای یک آمادگیش میره تمام تو چی گفتن ده حق نداری استراخوفکا پلاتیت میکنه برای همو بیاین دوستای عزیز ما شما خواهش میکنم همین کلمه ای که خود فریب کردن ما دموکراتی اسلامی میخواهیم بیاین کدامی تعمیرم میخواین بیاین ما قطعتون صحبت کنم کنکریت نه خب مردک مسلمانی فردا دخترت میگه در داخل خونت
میگه من شورتینگ میپوشم سطر نمیکنم بگم سر ما میبرم دموکراتی است دموکراتی اسلامی است تی اسلامی تاب که من دموکراتی ما میکنم اجازه میتین دختراتون دام خیلی یگون همون انسانایی که میگه پزاده استین اجازه داده میتونین دختون میرسه فردا بچه یا بچه دیگر همه گیره میگه اوتا اینه ختم لبوف داریم هر دمون و در رکعت نماز بخون خیلی خدا شکر های دموکراتی هست که دیگر گفتی همون گپو خیلی بچه هم خودش میدونه که حقی او است دیگر ما او را نصیحت کرده نتونم هیچ گفته نتونم گپ زده نتونم دیگه خیلی بیا اجازه داده میتونین اینه است دموکراتی میتونین دموکراتی اسلامی ساخته نه چون میکنین نمی ملت دروغ کرده برای ملت بیچاره نودونکو در گوشش پیخت کرده ما دموکراتی اسلامی میسازیم ما اسلامی دموکراتی میسازیم اول بگو دموکراتی اسلامی میسازی یا اسلامی دموکراتی یعنی که صفادت نمیکنه در رکنوش تغری نمیگیره این چیزی که این واقعیتی که میشوه عادی ترین چیز تورات نکرده نماز بخونی قبول است در جبه پیشت آب باشه همش باشه تورات نکنی بگوی دموکراتی های من هم خیلی میخونمش دوملو چی میگه؟ میگه بچه تورات کن اوتر حق نداره ای گپا گفتنده برای که دموکراتی است تو باید بخونی چی خیلی معقول تای میشه همی کار کرده نه نمیتونی یعنی که درست نمیگیره به تورات نماز خوندن دوملو مجبور است ای گپا بگه برای که درست نمیگیره او باید تر هم روک نبفهمونه و ایجا اوجه تو دموکراتی را پایمال میکنی یا روک نمیفهمونی دموکراتی را پایمال میکنی یا که خب میکنی حقوقی تو پایمال میشه دموکراتی ها میکنی برای همین نمیگیره همین چیزی که ریال ده تغری نمیگیره نیکی ما که تا برز ما دموکراتی اسلامی میکنیم ما هر کلمه چی کاری خواه کدام بگیره ما هیچ کده کار نداریم ما دموکراتی میسازیم نه بیاین ما دولت سازیم که دموکراتی نه انسانکراتی باشه انسانکراتی و حق داشته باشه فلان 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 پونکت ها حق داشته باشه که بگیم که گپ زنه میفهمی نمیره ما برای ما اکثر جدا خودمان فهم میکنیم یا که بعضن حالاتو خودمان نمیدونیم چیکار کرده ایستادیم یا که نمیدونم عموما مقصد چی است مرام چی رفته ایستاده است من گوش میکنم بعضن حالات میگم برادرو چی میگفته باشن چی میخواسته باشن همی رنگ همی امام علی وره همی تنبا کده یگه پا قپیده رفتن گرفتن قطی یا انار قطی بودرین قطی سیلفی کده روزی درست تاجیکستان ما سریم ما زوریم ما فلانیم ما دیگر کاریم گفتن قطی چیکار کرده ایستاده است میگم ده بعضن حالات یا که بعضن انسانایی که اروپا اومدگی چی از ازبکستان چی از تاجیکستان روزی درست میدروی در تیک تاک در دیگر جو ما ویزا میکنیم ما پاتنتون میکنیم ما فلان کار میکنیم ما ایتاری میکنیم ما اوتاری میکنیم یه روز در یک جا در اومده موندم همتاری پاتنت میکردگی ویزا میکردگی و داکمنت میکردگی و پول کارتا پوبود میکردگی انسان در یک آشخانه دیدم موندم اوقات زکس کرده است نمیتونه گپ زده او مرده گپ زده نمیتونه زبانی پولیاکی را او مردم ابیشت دوره که ما شما دا دکومنت میکنم میتم میفهمی نمیره این مردم وعده داده ایستاده است که ما شما دا دکومنت میکنم کارتا پوبید میکنم زبان نمیدونه این پولشه دا بغرض از نوشتن زبانی واخدی پولیاکی یگان زبان قبول ندارن باید تو بشینی بنویسی بخونی باید نمو پونکتاشا بخونی سوالا را جوابشا باید بنویسی نم برای کارتا پوبید پر کردن بکنی این آدم نمیدونه زبان کو مردم وعده داده ایستاده است بیاین ما شما دا کارتا پوبید میکنم بیاین ما شما دا انا ویزاتون میکنم ما شما دا پریگلاسیتیلی میکنم خودش دین آمده است در همینجا یک 6 ماه 7 ماه نشده است او را کم پسردنی که دیگه وعده داده است که ازبکا را بگو بیایا ما اینجا دکمنت میکنم او گارانتی نداره او فیرمایی که
ایده وعده داده ایستاده است یک چند متر گفته حقی آوردگی سری آدم او چیکار میکنه نامعلوم است و این هموطنای خیلی پستوید کرده ایستاده است آورده که ما اینمی کارا میکنم از آن جمله تاجیکای خودمون هم می کارا کرده ایستاده ما 10 تا فیرمای знакомый دارم شناس 10 تا حاج ما میتونم شما در اون که برادرای عزیز من شما در گارانتی میتونم از همین 10 فیرما یک تا شما را ویزا کردن هم پولشا میگیره میاره گارانتیش خاطی 100% جای کارتونم میتونم بکنم ما میتونم یکی نمیکنم برای بدوش نمیگیرم فردا یکتون کیداد میشه یکتون داکومنت نمیشه یا سغرای کمبغالی پولت میسوزه یک چی میشه حاضر همه داکومنت کنه ویزا کن شده است یکی اون روز میگم که یارو شیشتم در اون ستالو اشتگیم در اون کافه گاب زدن نمیتونه پرسیده ایستاده است یکی پیچه میگه ایش دنیگاه دوره میگه نما دیده او پرسیده ایستاده است کدام نپیتکر شما میخواین خوردن نما دیده اومده است میگه شما انتخاب کردین یگان چی ایشیش نگاه میکنه 20 minut منیو گفته است نمیدونن چی انتخاب کنن از منیو نمیدونن زبانه نمیفهمه چی نوشتگی است باز همون را ما در تیک تاک میبینم ما شما را داکومنت میکنم ما بدوش گرفتگی هستم ما شما را ای انسانو این خیلی گل احمق توپوی نشین میگم مردم همون را پرس زبانی پولیاکی را میدونی یک چند سوال پولیاکی اینترنت بکو بتش بگو همی چی میشوه پرس همون را اول او نمیدونه او را کنفیرمای دیگر نامعلوم است وعده داده است بگی بیا ما حل میکنیم حق تمیتیم ای پولی کار کردگیمون خلاص این میگیره شما را او دمیته او میگیره دیگریش دمیته و خیلی چنگال 5-6 هزار دلار میسوزه نامعلوم برای همون با مردم ازبک توجیک گفتنی هستم که این خیلی احمق خود باور نکنید احوالش هم میبینید او بطره داکومنت میکنه آدمی که 10-15 سال در اینجا زندگی کردگی از فیرما داره همه چی را داره لگال نه بگوی که یک آدم داکومنت که با کلا نمیگیره میگه نگومش که برادر باید عاقبتش بزه میشه ما او را باید نالوگ بسپارم شما را میورن با مدت آوردگی شما ویزایی که میکنه شما کار میکنی نمیکنی رابطاداداتل یعنی فیرما باید نالوگ پلاتید کنه لگال نه میفهمی نمیره вот проблема در کجاست شما را یک ساله ویزا کرد یک ساله نالوگ شما را باید بسپاره شما کار میکنین نمیکنین میگریزین دیگر کار میکنین یا همش یک فالشیوی است یعنی اینم خیلی آدمای فالشیوی قطعی بگیم که کار کردن احتیاط کنین خطونه همه وقت احتیاط کنین این همین خیلی بگیم که نمی چیزا ما هم خیلی دولت دموکراتی میخواهیم و دموکراتی اسلامی میخواهیم هم خیلی چیزای ساخته را بس کنیم بیاین دولت دموکراتی اسلامی چی خیلی میشوه برای ما پونتاشا بنویسین کانستیتوسیا کنین بنویسین دولت دموکراتی اسلامی کتاب شه برای مردم تقدیم کنین مردم بخونه قبول میکنه امورا میتونین کی میکنه میکوره حزب نهضت اسلام میکنه یا که دیگر گروه 24 میکنه کی میکنه چه خیلی دولت دموکراتی اسلامی میکنین چه خیلی بنویسین روی کاغذ بیارین همین برنامه‌تون روی کاغذ بیارین کو چه خیلی میشه هم دولت دموکراتی اسلامی شما مقایسه با اروپا کنین خیلی پس دیگر روزه اسلام یعنی که مسلمانی ترایچ که نمیزنه نمیکشه نماز تا بخون یکی اما تو یگان آدم این کارت خطا است اسلام دا درست نیست گفتن دا حق نداری خب اینجا دولت دموکراتی اسلامی نیست اینجا دولت دموکراتی است که دیگر اونجا مسلمان هم کاتولیک هم دیگه همو زندگی کردن نماز خونده رفتن میگیره یعنی حق ایش با ایش دخالت کردن نداره گپ زدن نداره حق پروپاگاندا کردن نداری مثال تبلیغ کردن نداری حق بگیم که در استانوفکای بچه قطعی موش کرده اشتگی تو گفتن نمیتونی او را این کار نکه مثال
Yok ya бача қатия духтар оддитарин чиз я қати бача духтар чӣ да остановкаи истодагӣ да пешат мучи кадеста иҷа хоҳарат истодагӣ аст занат истодагӣ аст намедонам додарат истодагӣ аст очат истодагӣ аст да остановкаи истодагӣ қатиё точат як бача қатия духта омадааст наҷа муч када фуч када забонша якдигариша данашда пеш када мучидеса хоҳарат қатиё очат истодагӣ да пешат яъне ту хиҷолат мешавӣ дар ҳолат дар пеши очат хоҳарат ҳадиақал ҳам бачара бигӯй ки бародар илтимос тоқат ки то рафтани мора ҳам автобус да мо бишинем тоқат ки ҳамин гапа бояд бигӯй и уже ҳуқуқиро поймол кардеси ту наметавонӣ ира бигӯй ӯ метавона ки заявление бинависа ту угроза кардӣ дар ҳаққи ӯ ту метавонӣ штраф биспорӣ биёен ҳами рӯи китоб биёрен идеятона рӯи китоб биёрен мо бибинем бихонем рӯи коғаз биёрем чӣ хеле аст ин давлати демократии исломӣ чӣ хеле аст нест ҳамин чиз намешава карда намешава ман гуфта истодам ранги аврупо мехоҳем пас бале ягон мушкилӣ надора не ки тоқат карда наметавонем мардуми мо ва менталитет ва табиати мардуми мо тари демократии исломӣ аралашта тоқат карда наметавонад ё гуфта истодам ранги эмомалӣ мекунӣ конкретна ё ки конкретна ранги раҳмоналиш мекунӣ тамом дига илоҷ надора дига илоҷ нест ва мо мегӯем ки демократия ба менталитети ҳар як ин давлат ё кишвар инсоният бигем ки бояд мутобиқ карда программа карда демократӣ мекунем марҳамат программара кунем мутобиқ карда марҳамат бикунем программара чӣ ба ҳамин программа рӯи коғаз нест чӣ ба ҳамин программа рӯи китоб нест ҳадди аққал я 5 варақа китоб боша ё 10 дона варақ китоб боша ранги ҳамин эмомалӣ ворид намедонам соли оянда зур мешава соли оянда зур мешава 30 сол шид соли оянда свед мешава соли оянда свед мешава биёр рӯи коғаз биёр чӣ хеле свед мешава эмомалида дар ҳолате ки мо фалон қадар гес дорем фалон қадар қувваи киловатт мо электроэнергия солона мо истисол мекунем ҳамин хеле аст фалон қадар аҳолӣ дорем фалон қадар требоват мекуна фалон қадар завод дорем ин қадар требоват мекуна мо ин қадари дига мо камбудӣ дорем мо ҳамира месозем фалон солда мисол гирем ҳамин қадар квадрат куба электра барои мардуми мо биёр рӯи коғаз як одам бибина бихона як бибино чӣ гап шида истодааст забони вада ай соли дига соз мешавад тоқат кунен зур мешавад бизак намбир баҳор меа алафи сабз мехӯрӣ бизак алафи кабуд мехӯрӣ бизак намбир баҳор меа ҳамин чизо мара хаста кардагӣ аст воқеан хаста кардагӣ аст вақте ки нест конкретӣ намедонӣ ва инакда рафтан мегирӣ хелта увер карда рафтан мегирӣ ки нам хеле мекунем неки нест намешава ва мебинӣ ҳамин чиз намешава реал намешава қабул кунен ира биен ҳар як тоҷикистонӣ қабул куна имрӯза навори ма доказат кардагӣ аст ман ислом каримов бобо гуфтам яъне бобом нагуфтам бобо як одами калона бобо мегӯй ку чо бобои фалонӣ бобои ислом каримов бобои эмомалӣ бобои махсум бобои одина бобои намедонам ҳайталӣ бобои бигем кигизалӣ бобо мегӯй ку як каса калон сол кишид ман ислом бобо гуфтам ба узбекиш яъне ислом бобо иқадар агрессияра бибинени мардума мора узбеко кушт мора сталин киштагиай мора лелин киштагӣ буд мора инаи фалонӣ кардагӣ аст мора инаи кад мора унау кад мора инаи кад мора ислом каримов кад мора унау ай бача ҷамъиш кида накунанаш соҳибиш ки сарҷамша соҳибиш ки тамом ит нафрат ит ямр гунаҳгор кофтан ямр ба мардуми мо гунаҳгор мекова фалони айб дора фистувони айб дора айби унау аст зиндагии ма хринова айби инаи аст зиндагии ма безеб аст айби унау аст айби инаи аст е бача ҷамъш ки да як кас айб накуна дар болотохӣ соҳибӣ ки худта соҳибӣ ки ватанта биё соҳибӣ ки
Бахдоя ноидгилен да ноидгил базео. Ё ноидтали. Я амр ноид мекнен. Аваҷа ҷамъш ки чӣ ба тара ҷанг дохт, чӣ ба отата ҷанг дохт, чӣ ба Сталин тонист фалон кунад, чӣ ба як одам тонист фалон кунад, чӣ ба имрӯз Эмомалӣ тонист 30 сол фалон кунад, чӣ ба 10 миллион мардум наметонен ки соҳиб шехтона. Сабаб чӣ аст соҳиб шида наметонен? Ина 8 миллион чӣ аст, чӣ сабаб аст соҳиб шида наметонен? Барое ки дурӯғи зиёд аст. Дурӯғ нест, программа, факт, далел, асл нест. Нест ин чиз. Фақат дамид гуфти ҳамун гапо мо тамом. 4 каси мо як ҷо шидем, ҳама мехоҳад лидер шидана. Иш мехоҳад ида пачиняция кунад, иш мехоҳад ида пачиняция кунад. Медонем барои чӣ? Барои набудани программа аст. Як программаи асли бошад ки ҳама пачиняция ҳам программа кунад, дига уҷада фарқ надорад ки чиит. Та киит чиит. 4 та эфир мебуроранд, тамом дигар дигар звезда ютуб шидагия. Звезда гапзаниёшон уже тра ақлиёт додан да медрояд да. Бача мегӯ она шобара иқаи ҳама ба ақл нигоҳ мекунӣ. Фақат ақлиёт метан. Эти тари гапза, неҷа ти тари бугӯ, эти неҷа ин тари нагуфтӣ. Агар неҷа ин тари мегуфтӣ, ин тари ки е бача ҳама ба ақл неки ҳама бовар ки дар ҳамун ватанмон да як ҷо омада задагӣ дар дуруни ботлоқ аё ай ба ақлӣ зиёди бадем мо ганда сахт ба ақлем. Шояд ҳамин сабаб бошад. ақл ай зиёдиша шояд истифода бурда натонистестем, чӣ хел истифода барем контрол карда натонистестем ақла зиёдиша. хел нест бигем ки бародар там ҳами ранги мам ранги там ҳами там тоҷикистони мам тоҷикистонием. о чӣ фарқ дорад ки миллати ту тоҷик будааст ай ман халқ будааст. мо як ватан дорем, бояд намуро созем. унаму ватан сӯхт, ту тоҷикам месӯзӣ, халқам месӯзӣ, лақаям месӯзӣ. имрӯз ихтилофи калон инами чиз аст дар ватани мо. лақай ҷидо, халқ ҷидо, тоҷик ҷидо, лӯлитабор ҷидо, дигар ҷидо. ишиша талқат мекунӣ, ишиша қабул намекунӣ, ишиша уса ки мо бояд. Не, мо хуни мо тозатар аст. Не, мо авлоди фалони саҳобаҳо ҳастем. мо тозатарин ҳастем. тоҷик дар дунё тоза, дигар қиқа. инсон як ватан нам ватан агар ку наму ботлоқ буравад, там рафти унаму тоҷики тозат, там рафти қалғи тозат, там рафти лақай тозат, там лули тозат, нам ботлоқ да рафти. фарқ надора ки асти ту ки нести. набудани программа ҳама ақли хича кор мефармона. медонен ҳама ақли хича кор мефармона. ранги ҳам тоҷикистон шидаги аст ҳозир. ҳамун мардуми ҳамун ҷоем кӯхи. ҳама Эмомалӣ чизе ки дар калаш омад чапида рафтан мегира, мо ҳамун кора кардистем. ҳар як инсон чизе ки мехоҳад, тамом ту хато кардӣ, ту бояд гап наза, ту китоб нахондаӣ, инаи басавод аст. ҳами тоҷикистона басаводо рида омадан. бием откриташа гап занем. дипломдоро ридан ҳами тоҷикистона, фурӯхтанам ҳами дипломдоро фурӯхтан, бизам ҳами дипломдор аст, мутилам ҳами дипломдор аст. бовар кунед. ман надидам дипломдоре ки яре биромада муқобили бигем ки ғалат истодагӣ боша, барш да мардума ҷамъ карда боша. кани ҳаму дипломдор аст? нест. ридаги ҳами дипломдор аст. ҳам 4 та бо пионскай бечора биромадаст гап мезана. ҳам 4 та пионскай бечора бо мехоҳад ки тоҷикистон обод кунад. ҳаму Ташиев рост гуфт. ҳаму чиз ки ба Ташиев мегум президенти Қирғизистон ку рост гуфт. бовар ки гапи роста гап зад. ганда гапша ҳами гапш мада маъқул шид. гуфт дипломдор басаводу бесавод тақсим мекунед. шумо басаводо бояд боло бишинем, бесаводо ҳақ надоранд. ҳами басавод када ҳами шумо басаводо ватана ҷазир кадаги ҳастед. имрӯз ин ҳами мои бедиплом гуфтем ҳами ватана шумо фурӯхтаги заминҳоро баргардонда овардестем гирифта. рост мега. имрӯз ҳам ҳамун тоҷикистон айнан ҳами басаводо ҳамара фурӯхтанд. кани басаводо хитой да замина доден, миллиард қарза басаводо гирифтен. як тит биромаден гап заден ки басаводо ки
ما چیکار چه خیلی پول اپلاتید میکنیم ما دا چی در کار است چی با ما بگیریم همین پولا برو ما دینگاب زدین یا با سوادت یا دیپلم دارد برو ما دیگاب زدی ببرو دیپلم دارد کو بگو ما گفتم ها همو با سواد تا ارگانیزاسیا کوشش کرده سن فن کنن ای تاجیکا نمیدونم سیومکا کنن بیارن پول بگیرن او تاجیکا سیومکا کنن کم بغلارا پول کار کنن دیگریش سیومکا کنن پول کار کنن او جد او وطن فروختن ایجاد سیومکا کدا پول کار کردن اونا شو برام هم کارم دیپلم دارتون کدا ایستونه مردا گوری بین حقیقت با کلا بگیریم تو اون وقتی که ما حقیقت با کلا نمیگیریم خودمون خطاگیمون با کلا گرفته اصلاح نمیشیم ما یگان وطن ساخته نمیتونیم میگردیم نمی چو در دستمون کنیا دیگر مونا کفته میگردیم تو قلقی تو لقایی تو توجیکی تو قطغانی تو جوگی تو دیگر کاری تو نهی تو ایجا باید کار کنه ایجا باید ای کار کنه نه تو حق نداری کار کردن تو هم پایان دا بیست تو در کار نیستی امروز هم سببی نمی توجیکستان نمی جوپا در رفته رسیدگیش سببش نمی است هستند داخل تاجیکستان دا چه لولی تبار باشه چه لقای تبار باشه چه قلق تبار باشه چه تاجیک تبار باشه فرق نداره چه اورگوتی تبار باشه چه دیگر ملت های قوم و قبیله هایی که ما داریم از بدخشان سرکردگی تا سوخت ختلان هست همو جوانی که وطن بسازد سببی او یا منطقهش است سببی او یا ملتش است خلاص نمیده تا سبب داره یا که لسیدن نمیتونه خشرو لسیدن نمیتونه رنگی دیپلم دارای دیگری بری همه میدونه که هم دیپلم دارایی که امروز در تاجیکستان هستن کار کرده ایستادن از دپوتات دیگر سرکردگی همش میدونه تاجیکستان چند سم قرض دار است چند قدر در داخل قرض درآمد چیکار کرده ایستادیم همش پروگنوز میدونه فردای تاجیکستان چی میشه همش اولاداش کو اوناسنا گرفتن کو گراجدانستو دیگر دادن تا امریکا و تا دیگر جای امروز اولادای نمو رفتگی هستند خانه ها را خریدن همونجا اولاداشون گراجدانستو کردن پریود بره دوای دیگه دولت اینجا آینده نداره خودشون دیده دانشته ایستادن اونا شو برای دوا از تاجیکستانی میکنه وقتی تو دیده ایستادی ای مردک تو دیده ایستادی وطن کدام احوال است تو باید به خیزی گپ زنی تو وطن ساختنی یا برای شکمی تو فروختنی وطنه ریش به شکمی تو سر باشه دیگه پاخرین است بعد ایت تقدیر تاجیک چی میشه تقدیر این وطن چی میشه دیگه پاخرین است فهمیدین وات چی ساخته ایستادیم ما کجا رفته ایستادیم کدام روسلا را گرفته ایستادیم خودمون فهم میکنیم خودمون نمیدونیم چی میخواهیم فردا نمیدونیم چی کار کنیم چی بسازیم نمیدونیم و آینده تاجیکستان ما دیده نتونسته ایستادیم ما کدام راه خطی تاجیکستان میتونیم ببروریم ایامو درونی بطلاق ببروریم چی کار کنیم چیز پریزوادید کنیم کی دا میفروشی و کی تو کачество را میکنی که دنیا داته ببروی فروشی کی چی میفروشی قوای برق مگرم با توجیکو دا برق نتی بفروشی تو که قرضا را پکریوات کنی چی کار میکنی تو چی کار میکنی آینده مردم باید بسازی چی خیل باید بسازی سوال میدونید گپ داری جمعیه میرسه و کسی هم داری بورا کو فکر نمیکنه فقط میگه ما امورا میخوایم که مردم چه خیلی دولت انتخاب کنه ما هم خیلی دولت میسازیم تمام یک قسم مردم میخیزه میگه کنتیکراتیا یک قسمش میخیزه میگه دموکراتیا یک قسمش میخیزه میگه اسلامکراتیا کدامیش میسازی کدامیش زیادتر باشه همشه نه باید پروگرام بسازی که مردم در نخیل بتی پروگرام تا کنکریت نه چی خیلی دولت میشه مردمی که هم پروگرام ایترا قبول میکنه اوجا ده هست ولی بعضی جاش برای مینوسی مردم است بعضیش پلوس است که مردم را قبول کنه مردم بتونه نو ترسیده اوورینه در دولت زندگی کنه امروز در دولت هیچ که یگان انسان به استراخ ریسک زندگی کنه کده ایستاده است عادی ترین در بازار سودا میکردگی انسان در استراخ ریسک است توالت در کار میکردگی زنک یک مردک یا مسفید یا یک میدونو خف پولش فرق نداره یک انسان او در ریسک استراخ
кор мекунад, туалетда пул мечинад. Барои долия додан дар кора, моҳона қарздор мешава агар дода натона, ӯ касал шида мона агар кор наброя чӣ мешава? Ҳамаи тоҷикистониё на страх риск зиндагӣ доранд дар онҷо. Ягон инсоне хеле уверина ку уверина зиндагӣ накарда истодааст дар Тоҷикистон. ҳама инсоне ки тоҷир буд, дигар инсон буд, як дар иқтисоди давлат, як намедонам дар экономика ва як кори мардум да кӯмакҳошон мерасид ки мардум дар дасташ кор мекардан, меофтад. Ӯ ё зиндон шидан ё берун аз Тоҷикистон шидан гирехтан бирафтан, ё ки намедонам проблема хомӯш шидан, худошона мурда эълон кардан, мурда коғазша гирифтан аз кори духтуру рафтан биромада. Фамилия ном шалиш када. Нест. Оддитарин я Тоҷикистони 4-5 та фамилия ном хати паспорт гирифтагӣ аст. Кадоми ҳамон инсон аст номаълум аст. Страх риск дар Россия мардикорӣ дар бечора. Гарантия нест. Метавонанд фардо биян хоната трактор қати чапа кунанд. Нест гарантия. Ягон қонун, ягон давлат, демократия, дини, ягон чи трас пасад карда наметавонад. Чӣ хеле ки мехоҳад меян хоната булдозер қати чапа мекунанд, мераванд. Тамом. Уже ту ягон гарантия дар давлат надори зиндагӣ карданда. Нест гарантия. омадай дар вехи доми ту дом сохтага детский площадкада. Барои чӣ? Барои қидаи президента. Ӯ мегӯяд одамара офтоб ҳамаи ҳами рӯшанима маҳкам кади доми баландат қати. Иҷа мумкин нест ай рӯи қоида қонун дом сохтан. Има чӣ хел мекунем иҷада? Похринай мега форат зиндагӣ кунад, форат уже одамои бақл дар Душанбе ки зиндагӣ мекунад, фурӯхта хонашона ҳуй хӯрдан Амрико, дигар ҷо, дигар ҷо ҳуй хӯрдан бирафтан. Кам таракак ақл доштан. Метонистан рафтан, раҳ доштан, биромадан рафтан. Нест. Олим бирава, шоир бирава, нависанда бирава, духтур бирава. Ки мемонад дар Тоҷикистон? Чӣ хел ки қати ватан месозӣ? Фардо ҳам ӯ гарантиш қати намеоянд Тоҷикистон. ҳоли ҳам страх риск дора. На самом деле барои чӣ? Барое ки аммо инсони басавод, баақл, ба мафкура ягон программаи солим на аз оппозитсия, на аз ҳукумат надида истодааст. Надида истодааст. И таҳқир нест. И танқидам нест. И чизе аст ки ислоҳ шидан дар кор аст. ислоҳ шидан дар кор аст. мо наметонем ба якдигар робита карда наметонем. дуруғ аст, и фантазия аст и чиз. қабул кунен и чиза. дуруғ нагем мардумда. Нагем дуруғ. Биен рӯи коғаз биёре. Программаро рӯи коғаз биёре. ва дар ҳолате ки ҳар як пункте ки ҳамҷо имзо, кадомиш ки агар ай тарафи кадом раҳбар, кадом аз фарқ надора, нарушад карда мешава, яъне гуфта мешава, лишни слова, лишни гап, бояд ҷавоб бита. По полни программа бояд ҷавоб бита. Метонен карда, не? Не. Патриотизм ба нобудӣ мебара гуфтагӣ. навиштагӣ инсон ҳаст, рост навиштагӣ аст. Яъне ки хирс мегӯяд сахт ай дӯст доштана фарзанди хича хурд аст. Бисёр сахт бачаша дӯст доштааст, бачаша хурд аст. медонед? ва хитам канам сахти бад миллатта дӯст бидорӣ ку дигар инсона баробар ба хидат набинӣ ва хита ба нобудӣ мебари миллатта. хеле бадам шидан дар кор нест. ва сахти бадам патриоти ватан бошӣ ку дигар чира намебинӣ, кур мешавад. ҳоли як бача дар як духтар ошиқ мешава ку дар пешаш не 500 та дигар духтари аз ӯ зебора биёр, аз ӯ духтари кор мекардагӣ, аз ӯ духтари басавода биёр, аз ӯ духтарое бигем ки боло статусш боло боша, биги биё. не ки дар чашми ҳамин бача наметова ҳамун духтаро, фақат ҳамин метова, барои ки ина дӯст доштагиаст. яъне ҳамин мешава. сахт патриотизми инсон ҳамин мешава. дигар чиза дида наметонӣ. не ки шояд и духтар хамир карда наметона, мисол нон пухта наметона, духтари тамбал аст, духтари намедонам, просто и дӯст доштагӣ аст. очаш мега бачам, инаи духтари фалони дугонам аст, хушрӯӣ, қад, қомат,
کاراش هم میدونم، تربیتش هم میدونم. بسیار دختر با احترام است. همین را کلین کنیم نمیگم. ما هم را دوست میدونم. تمام. بیغر جو دیگه هیچ را نمیبینه. ما مردم تاجیکستان همیشه دیگیم. هنقدر خودمون دوست داشتگی هستیم که کاویچکا. بیغرض خودمون دیگه هیچ کارا نمیبینیم. روس هم خیلی این عاقبتش چی شد؟ پاتریوتیسمش. بیغرض روس دیگه انسان قبول نمیکنه. برای همو سردین که بگیرین. یعنی چقدر که خودت احترام داری، هر یک انسان دیگر هم همونقدر باید احترام داشته باشه. چقدر قدر میکنی دیگر انسان هم همونقدر قدر کن. و چیزی را که در خودت روا نمیبینی دیگه انسان هم همون را روا نبین. در اون حالت میگیم که ما میتونیم که دولت وطن یک چیز بگیم که یک جایی سازیم. شاید یک جوگی هست لولی تباری که ما داریم در تاجیکستان، مثل ملتش جوگی هست، لولی میگن، بعضی ها لولی میگن، بعضی ها جوگی میگن. سوال هست شاید او انجینیر است، فردا کو ماشین اختراع میکنه، فردا سمالیات اختراع میکنه، فردا یک چیز دیگه اختراع میکنه. یکی سببش که بیچاره لولی تبار است، اون هیچ که گوش نمیکنه، هیچ که اون قطار آدم نمیبینه، هیچ که او را نظر نمیکنه، هیچ که او را در یگان جا قبول نمیکنه، در یگان کابینت یگان جا. بود تو در سلام علیکم. شاید یک خلق از یک لقه است، او را ایده اش هست که برای یک چیز را بولو کردن، شاید هم را شانس بدی، شاید او را نه تو باید کدام باشی، باید تاجیک باشی در اینجا بشینی. اینمی چیز ما را نابود کرد، اینمی چیز آورد ما را نابود کرد. عادی ترین چیز بگیریم، تمام خلقا چوپان در مرده، گاو گوسفند، مال، نمیدونم شیر، قطیق، قیماق و گوشت و پوست و همه چیزا کو مردم تاجیکستان در تخم دیگر چیز و مرغ کپشت و هم بود. مردم تامین بود. فروختن تخم عیب میدونستن مردم خلق. ولی بای کس میومد میگفت اونا برا بیچی ایکه، اونا پشت خونه برا بیچی بگی، برا مو کهدانا ببین بگی. ساتیل تخم را میگرفتن میبردن. زپادلو بود تخم فروختن، شیر فروختن، این چیزو. همین مردم رایون دیگر جای مردم سویسی که رایون گپ زنه، تنقسی ای تخم داشتین، تنقسی ای شیر داشتین، تنقسی ای گوشت داشتین، تنقسی ای تربوز خربزه داشتین، تنقسی ای شیرینیو داشتین. یگان چیزی که شیری میشوه، چیزی که بگیم میشوه. نه تنقسی ای گندم داشتین، نه تنقسی ای روغن زغیر، روغن کنجد داشتین. نه برای چی؟ برای خلقا هم همه کوریدن. هزار گکتار زمین رو هم بالا بود، همو میرفتن خونه‌شون در خور رفته شیرینی میکردن میوردن. همه کار همه چی گندمتون بود، خربز تربوزتون بی پرابلم خرق تراکتور قطی میکشتن، شیر قطی، قیماق، تخم چقدر کار باشه میوردن میخوردن. کسی شما را یگان چی میگو؟ امروز میرن تخم یکنیم دو سومون میخرین این مغازین. اینه از پرابلم. شاید هم فایده بود، اما چی با خلق امروز آدم نیست در جامعه. چی با شانس نمیتین، چی با پیشرویده، یا که لولی تبور دیگه، یا که یک دیگر لقای دیگه، یا که یک دیگر کسی دیگه. پرابلم مشکلی ما کلان داریم. ما اینجا نه تنها یک دین بگیریم با نظر، یا که یک چیز دیگر، ما اینجا قومی را باید بگیریم. نیست یگان زینه نرفت. در 30 سال ما ندیدیم یک زینه بروه. همون دو دیگه آماده است نمیدونم که میگه، بعضی میگه توجیکن، بعضی میگه لقای است، بعضی میگه نمیدونم خلق است، بعضی دیگر چیز است. همون خوب شایخ ما گنده شایشما گفته کدام گنده باشه تلا میکنین طرف بیچولا لقای خلق ایشما بود گفته کدام خوب باشه ایما گفته میگیرینش. نمیدونم نه موبایل نماندگی یتیم وقتی رمضان رحم زاده مردش نومالم است، اما توجیک است، لقای است، خلق است، بیچاره میتیس است، ارالش است، نومالم است کی است. یک در پاسپورتش توجیک نوشتگی رفته است، نه کور کرده شده. بود پرابلم ما در کجا داریم. پرابلم اصلی ما در کجا داریم. ما پروگرام نداریم. فقط در مردم چوب که اینترنت دا کتاب شا چوب که روی که کتاب کم تا راست خود که یا که اینترنت دا کتاب شا که پارتو نمیدونم بگو اینه پونکت، اینمی پونکت هست، اینمی چیزا هست، اینمی چیزا هست، اینمی را کدامی نروشد میکنه پاپول پروگرام جواب میده. خلاص دیگر یگون چیز دیگر نیست. پرابلم اصلی در نمیجه است. اصلی چقدر ما شنیدیم بچه‌ها از بدخشان میگیم گریخته است اومده است در اروپا و تو امروز اونا دیدیم که مثال بگیم بگن که برادرم ما اروپا دایم اومدیم خیلی امیجا دایم انا خیلی ما هستیم امیجا دا یگون
کمک سویت دستگیری یک جمع شوی شیشتن یک متحد شدن چقدر قلق لقای دیگر است در اروپا چقدر لولی است در اینجا آمدگی ما یه روز یک جمع شویم سرجمع شویم بشینیم بیا سیاست یا طرف میمونیم چیستا پابراتسکی میشینیم همچه هموطن صحبت کنیم بیا کمبودی کنیم بیاین یک آبشی کاسه بکشویم بیاین یک جمع کنیم بیا یک دیگر مون دستگیری کنیم بیاین و فیرمای خودمون بکشویم بیا یک آدم باعقل‌تر باشه بیا فیرما بکشویم بیا یک آدم دیگه باشه این کارا کنیم بیا خودمون دستگیر نبودگی چیز در کجا کلین نبودگی در ارتیست در کس کده کجا در کار است ارتیست گپ زنون کدگیم توی نومالم کلین نیست ولی کلین نیست پروست ارتیست گپ زنون کدگیم هم خدا خواه ما که کلین کردم همین تویم دکو همین خودت میاد توی هم اگذرانی قدم خرمون زکس شدگی کلین کفتستیم کلین بیابیم توی میکنیم دگه وارد میکنیم و قدم خرمون میاد ارتیستش رو گپ زدگی حالا تمام پرابلم فقط کلین یفتن در کورای پول یفتن در کورای قلین شدودن در کورای رستوران از زکس کردن در کورای خلاص آش پوش پور مور همیو را یفته وردن در کورای ارتیستش هست سام گلاونی هست ارتیستش اینمی کارا کدر رفتیستی دیم خدمونا بگیم که دروغ کردیم خدمونام دروغ گفتیم خلقم دروغ گفتیم بیاین ما بس کنیم دروغ گفتن بیاین ریال دا بگذاریم طرف ریال طرف حقیقت بگذاریم قدم طرف حقیقت مونیم فن کردن بس کنیم ما ریال نبگیم که اسلام قطعی بگیم که اینه چیزی که دموکراتیا اینه اروپا است این خیلی دموکراتیا نمیشه مودا ما یک دولت اسلام انسانکراتیا میخوایم یعنی انسانکراتیا باشه حقوقهای انسان ارزشهای انسان یعنی که یکدیگر را پایمال نکرده مثال باید توی نمی درجه را دین حق داره از این زیاد رویه حق نداره اینه قدر حق داره از این گرانیتسه میشه و اوس نمیتونه گذاشته فلان چیزا ما باید چندین چیزای پونکتای دینی را باید کنکرت نرنگی نمی اروپا بریم در همین دولت دینای خریستیانی هم زپرت است بچه قطی دختر قطی عرق خوردن دیسکاتیکا زپرت است یه هم باید در مسجد ملایی باید بگه که شما کاری حرام کرده استودی نه که یا همین پونکتورا گرفتگی هستن گفتن ده حق نداره باید نگه باید ما چندین پونکت های اسلام ریال نباید همین مثال پروپاگاندا دخالت کردن حیات و شخصی انسان دیگر چیزا نمیلیشنی سوال جوابای بمانی و غیره پونکت ها را باید ما اگر خواهیم آینده هم اسلامو هم انسانی سازه چندین پونکت های لیشنیشه باید بگیریم یعنی همین چیز ممکن نیست نکنی فلان چیز ممکن نیست نکنی نگوی این های چیزا نیست نماز روزه و غیره بگیم کار اخته کردن دخالت نکردن مثل که کار خونه اخته که کار خونه هم شاید دخالت نکنه گفته گپ برنده یعنی هم خودت میکنی هر چیزی که میدونی و دیگر انسان دخالت نمیکنی چیکار میکنی یعنی که ما باید همین پونکت را باید روی کاغذ بیاریم با مردم پیشنهاد کنیم میدونین این همی به معنی این هم حاجی میرزایی که دیگر شم من بسیار گوش میکنم به من لغلق نمیدونم استوری کیم کی را نقل کرده میشینه میگن یا تدگیر شن بود یا عزیزی خدا بود رفت از کوچه رفت است نمیدونم شوهرش بلند شده است زنی نازنینش در خونه مونده است این نمیدونم افسانه ده هم خیلی همین ملورا کنکرت نمی انسانی که از دین گپ میزنن باید کنکرت نه کاراکتروفکا کرده سخنوشا و خدشه باید پول نیروز بگیم که این همه قدر یعنی از این زیادش اوجه مردم از رویه ای طرف میبروه و از این کم شوه مردم از دین میبروه یعنی که هم خیلی آوردن در کار است که مردم باید هم خیلی خیش رو هم والنا خطی براوه برای پروگرام های چوت که سختن در کار است یعنی کجاها من است کجاها اجازت است خلاص میشه و عادی ترین چیز عادی ترین مثال ما روزای شنبه یکشنبه را روزی کاری میکنیم من باشم شنبه یکشنبه را روزی کاری میکنم پنجشنبه کرات که دن میشه و روزی جمعه استراحت میشه روزی جمعه رابطی دن نمیشه برای چی برای که ما باید روزی جمعه رویم یعنی جماعت مونه بخونیم با مردم همه کس رویم
یعنی که روزی شنبه کارot گیدید روزی پنجشنبه روزی جمعه مرحمت استراحت روزی شنبه یک شنبه کار خلاص یعنی اینو کلندر با روز یک شنبه استراحت کرده برآوردن آوردن دولت‌های بگیم خریستیانی ها بگیم دیگر دین ها برای چی برای که اینو روز یک شنبه اینو میروند سرکف برای همون اینو استراحت دارن که تو که بروند نماز خشونه خوندنی اما نخری نباید روز یک شنبه چی به دم بگیریم روز جمعه نماز میریم دم بگیریم روز شنبه کارot که دین کنیم روز یک شنبه دم بگیریم ما هفته را کل تمام میکنیم همه استراحت قطعی نه کنکریت نباید کنکریت نه خلاص باید ما ریال 5 وقته را من این نگاهی ما است یعنی مچتای 5 وقته باید پال روز محکم کرده شود یعنی نروان مردم همون نمازخون در همون خونش در کارخونش در دیگر جاش همون ادوبسفای هر یک کارخونه باید ادوبسفای جای نماز داشته باشه بالینسا هم ادوبسفای جای نماز داشته باشه برای که ما مسلمان هستیم مردم نروه مسجد با مسجد نروه هر یک کارخانه درون خودش هم مسجد جای عبادت چه داشته باشه رستوران هم باید داشته باشه آشخانه هم داشته باشه اون جایی که اگر جای نماز نداره یعنی قبول کرده نمیشه او کارخانه او اداره مغازین ترگاوی سنتر فرق نداره همش الهیده جا باید برای نماز داشته باشه وقتی نماز است خرید کردستی او کلیاسکا تموندی درآمدی نماز تا خوندی برآمدی دلش رفتستی تو در بالینسا کسل خبرگیری رفتی و وقتی نماز هر یک کورپس دا جای نماز است مدروی نماز تا میخونی مبروی کسل تا خبر میگیری میره یعنی همه چیزی که همه جوجه وقتی کار است بو اکونومی کردن سهم گذاشتن در کار است میفهمی نمیره اکونومی کردن باید سهم بگذاری و بگیم که عبادت هم کنی پروگرام را ساخته مردم دا باید پیشنهاد کنی این نگاهی ما است ولی میگیم بعضی کافر شدی دیگه چیزی فرق نداره وطن میسازی میخوای در دنیا مثل انسان زندگی کنی صاحب چیز چوره داشته باشی و بگیم انسان باشی و بازمی عبادت هم انجام بدی خلاص هم یک روزی جمعه است جماعت جمع شوید دیگر روز جمع نشوید دیگه کجا میرین جمع میشین دیگه اون ملا بکره میشینه در مچ چخ چخ کده اکونومیکا را کی سهم میگذاره زندگی را کی سهم میگذرونه هیچ که یعنی این پروگرام ها هست مثال درباره که ما گپ میزنیم درباره 2 زن 3 زن 4 زن من شخصا پرزیدنت باشم تو 4 تا زن افیشال نه 4 تا نه تو 10 تا را افیشال نه اجازه میتم که مردک رجیستراسیون کنه زاکس کده بگیره 10 تا پچات زن در پاسپورتش زدن اجازه میتم نو при этом условия داره هر یک زنی که جدا میشوه اگر او زن شوهر نمیخواه کردن دیگر ای ماهانه پلاتیت میکنه برای او تا او زن شوهر کردنش افیشال نه شوهر کردنش این مرد پلاتیت میکنه او دا ماهانه معاش زندگیش حقش دخ میکنه یک از کود 2 تا زن بگیره میدونیم برای 3 تا 4 تا زن میگیره این اشتباه ممالی است افیشال نه که پاسپورتش تا پیچات بزن کدامی میگیره 2 تا زن 3 تا زن افیشال نشکه تو 4 تا را بگی افیشال نشکه حق داری یکی جدا کشید تو اونمو را که حق باید بسپاره معاش بتا دوخ داری انا بگی کو یکی جدا شده مانی نه قشاق میبینی نه دیگه چی بینی نیزش تو پلاتیت میکنی خلاص نیزش تو پلاتیت میکنی کی میگیره کدامی دو خود میرسه هم خیلی کار کنه بگیره یگان تد نمیگیره یگان تد ما گارانتی میتم یک زن نمیگیره 0.4 زنوس بیسته هست ایرا که مثال گیره مردم از همین چیز بازداشت کنی هست راهی که بازداشت کنی مردم ما بین مردکا 2 زن داشتن این گفتی همو گپا اوج افطاریتت اینجا دیگر کمبغل هست زورش نمیرسه 2 زن بگیره من باشم آدمی که 2 زن میگیره ای دولت اویلگ میگیره اگر که با آن شرط که آن زنی را بگیره که زن ای شوهر جدا شدگی شرایط آموخته میشوه آن زنی را بگیره ای شوهر جدا شدگی زندگیش وزمین است فرزند داره شرایط نداره اگر مرد زیر حمایه خود بگیره مرد اویله کش کارمیت کردن 2 تا اویله دا نرسه اویلش راضی باشه که این زنش بگیره افیشال نه
аз давлат кӯмак метам социальный помощь бигира ҳамун мардак ҳақ ойлик мегира ойликиш кам боша дополнительный пул метӣ барои чӣ барое ки ӯ мардак як зани бечораро тай қанат карда истодааст барои тай қанат кардан кӯмак дар кор аст пул дар кор аст ки ҳарча нигоҳ кунад комет гандамастен чорта бигиред марҳамат ҳаст раҳош ҳаст кор карданда на ҷанг мешава на ҷанҷол мешава кадомит ки зантон пирши зани ёш мегиред налог меспоред пожалуйста биги зани ёш налог биспор яъне ҳақ меспорӣ баъд мегирӣ уро мекунӣ мефорад зани ёш гирифтан мерай официально никоҳш мекунӣ мегирӣ барое ки занат пиршидааст ёш мехоҳӣ ку ту хуб фалон қадар пул меспорӣ баъд бира бигӣ духт хватит куна бигӣ вот проблема дар куҷо аст барое ки ҳуйдав аст ҳуйдав соҳиб надора ки чӣ кори хора карда истодааст якта официальна иҷозаташ сета дигаш неофициальна гирифтагӣ изоидаги партофтагӣ ягон печат нест доказат нест чӣ кор кардааст улуҷак кашида дар кӯча хати гудакош ароба кашида гаштааст сабаб чи аст сабаб ки факт надора ки ҳамин одам зани ҳамин одам будагӣ аст факт коғаз надора марҳамат бин ҳал ҳаст проблемаро ҳал карданда масъалаҳое ҳаст ки мо ин проблемаро дузанарам сезанарам чорзанарам мутобиқи қонуну қоида биёрем ки баъд аз гирифтан ту официально бигӣ чӣ ба неофициально мегирӣ хуб итари нест ки мулло буза бира дар хонаш никоҳ ку ё ки мулло буза бира фалон ҷода никоҳ ку бо бидо мулло официально дар ЗАГС кор мекунад ҳам давлатӣ ҳам динӣ ҳам дунявӣ ҳам динӣ официально дар ҷои ЗАГС комната мекунем метем ҷои шарту шароит мекунем метем ин тарафишда аҳди никоҳи коғазӣ мекунанд печат мечат қатӣ ин тарафишда боби домлоҷони мо ҳам документальни хонда коғаз иам печат мемонад ки печати никоҳи динӣ ки ин мардак зан гирифт мо ҳам доказат ҳастам давлатишам диниям давлатиям доказат аст ҳардаш дар як идора кор мекунад итари нест ки мулло разакас ки соати 4 биёд дар хона никоҳ кунад итари чизоро ман мекунем ЗАГС ва динӣ дунявӣ мо як идорада ҷо мешаванд одамо записатсия мекунанд очиратша мегира мулло навбатакӣ мешинад кор мекунанд соати корӣ доранд ойлик мегиранд официально доказат мекунанд иҷозат аст 4 зана никоҳ кардан мутобиқи динии мо пас мо дунявӣ мондан дохил мекунем 4 та печат дар як паспорт занда задан иҷозат аст барое ки мо мусалмонем дини мо иҷозат дод мо дунявишам туғрӣ мекунем қонунӣ динӣ чӣ мега зана гирифтан чиҳо мега пункти қуръон дорем барои зан чӣ кор кардан дар кор аст анаму пункта дунявиш дам дохил мекунем мардак мегира нафақаша таъмин кардан камбудӣ ва ҳамаша поровно бигем назорат кардан марҳамат ҳал шид кадоми дух дорем бирем 4 зан бигирем ягон проблема намешавад ягон камбудиам намешавад ягон бечора модари дигарам аз дуюму сеюм зан никоҳ карда хича дигар мардода ки мисол гирем муллоам печат задагӣ нест документаш просто мулло суф кардагӣ аст яъне чизи динӣ никоҳи диниро кардагӣ аст ягон печат надора ягон доказат надора фардо мебуроя мега ки 3 талоқ бирафт зан кида давом мекунад кида аснод нест кида давом мекунад ҳечи гудакш қатӣ дар кӯча мемонад бечора модар яъне ин проблемаро бояд ҳал кунем яъне ин аст программаи мане ки ман мехоҳам оянда давлата кунам аммо ҳама иёро ман рӯи коғаз оварда истодам якта санҷида омӯхта нигоҳ карда бояд чӣ кор кунем иша чӣ кор кунем ман ба наздикии худо хоҳа иншоалло ки аз худо умед дорам ҳамин оянда яъне давлатдорӣ ки агар дар дасти ходими халқ шумо бовар карда агар бигем интихоб кунед яъне чӣ давлатдорӣ мешава ман китобша пешниҳодтон мекунам бихонед намо коғазша яъне чӣ пунктҳо мешава чиҳо мешава 4 зан официально мешава яъне ки печат дар паспортот мешава иҷозат мешава ҳамаш сертификати аҳди никоҳи динӣ ва дунявиша мегирӣ чӣ хеле ки ҳаст ку шаҳодатномаи ҳардуша ки
милло ки буд шоҳид ки буд гарантиш қати яъне ки полни пунктош да мардак имзо мемона на танҳои хеле пункт зан гирифтанда пункт мемонем якм пункт оилаи фалон аст дуюмиш намешавад сеюмиш намешавад чорумиш намешавад панҷумиш намешавад крайни случай ҷидо шидан баъд инай масъулиятҳо дар гарданат мешавад ту навҷа имзо мекунӣ ҳамаи намуда ки ман инамида инами қадарда ман розӣ ҳастам гирифтани занда итари нест ки шаол инами аҳди никоҳи давлатишам фалшивӣ аст яъне ки ягон обязательства факт далел дар уҷа навиштагӣ нест ки оила чӣ мешавад баъд аз вайрон шидан чӣ мешавад баъд аз гудакдор шидан чӣ мешавад касал шавад чӣ мешавад зан касал мешавад мегӯяд ки мераванд айзакс мегӯянд ҷидо кумара тамом айзакс ҷидо шидӣ дигар гарданат соқит шид барои чӣ барои ки фарзанд надорӣ кута соқит шид тамом бизабра не чӣ хел соқит шид биё ҷа биё васия ҷа биё бояд пункт конкрет набояд оила чӣ мешавад марди зангир бояд намун пункта бояд бихона марди зани шавҳаркунан бояд ку обязательстваи хича бидона яъне чанд пунктҳое ҳаст ки обязательства ва бигем ки ӯам ҷавобгӯ мешавад яъне дар пеши оила конкрет набояд ам пунктҳои оила динӣ ва дунявӣ ҳардаш дар як идора дар як ҷои ЗАГС мегем ку унам хеле ҷода бояд кор кунад халос миллое ки мераванд инсоное ки мисол мардуми манзарат милло гуфтам аксар мардуми мо шифои табиӣ ва бигем ки халқӣ дорем чӣ ба ва хоношонда ман ин чизҳоро запрет мемонам кадоме ки чизи табиби халқӣ аст балинсада барои ӯам хусусан бигем ки духтур яъне ки чизи бигем ки корпус ва иҷозат палата ҳамчун духтур кор мекунанд ва агар ки ҳамин касби табиӣ табобат карда надошта бошад ва ҳамкорӣ ба духтур карда яъне бибин табиӣ яъне ки халқӣ дуния чизи мо қатӣ ва тибби бигем ки чиза дунявира яъне иро якта мекунем ҳарчон дар як ҷо кор кунанд дар як балинса маслиҳат кунанд ба духтур маслиҳат кунанд духтур ӯро мебина ва и мебина ҳамун чизҳои халқӣ табобати моли халқӣ табобат мекардагӣ моро мисоли якҷоягӣ дар касал табобат кунад шояд ай духтурӣ нашава аз халқӣ табобат меёвад инсон шифо меёвад аммо ёра якта омӯхта кардан дар кор инора ку якдигариша тит карда ишиша танқид ишиша доира зада ишиша калав сала зада нагарда ва аз он ҷумла никоҳҳомонам бояд намхел шавад яъне ки дунявӣ ва динӣ мо яъне ки якта шаванд бештар бояд маслиҳат кунанд бештар ӯ зане ки мисол ё модаре ки ё хоҳаре ки намедона чизҳои бигем аз дунявиш хабар надора боби домлода мефаҳмонад боби домлода мисол аз диниша аз иҷа мефаҳмонад хеле бигем ки мо стандартта меқапем ана иҷа мо бигем ки ҳамо давлати инсонии исломии худмона месозем инсонии исломӣ не исломӣ не инсонии мусалмонӣ мона инсонии мусалмонӣ мона месозем давлата дар иҷа мешава гуфта кам таракак сафпадад мекунад бале ҳаст чашмои чап рост ҳаст не ки баъзе ҳолат чашми чапа мепӯшиву баъзе ҳолат чашми роста мепӯшӣ но при этом гуфти ҳамун гапо ояндаи ватан ва давлатта месозӣ ин буд фикру назари ман ва нигоҳи ман ҳамин камбудиёда худо нигаҳбонтон боша ҳамватанои азиз гуфтаниҳо як алла дорам ва ман мехоҳам ки кадом ки ҳам давлат сохтани программатонро рӯи коғаз биёрем ба мардум конкретна пунктош қати пешниҳод кунен чӣ мешавад якм пункт дуюм пункт пункти оила пункти зиндагӣ пункти дигар пункти фалон 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 дин дунё христиан чӣ мешавад католик чӣ мешавад говпараст чӣ мешавад будпараст чӣ мешавад бигем ки дар ватан чӣ зиндагӣ мекунад чӣ ҳақ дора чӣ ҳуқуқ дора ва ҳақ дора ки он ҳақе ки бигем ки як инсони бигем ки говпараст биёяд бигем ки ба мусалмон ё ба католик ё ба христианин дар як ҷомеа дар як ҷо мисол ҳуқуқи ҳардаш метавонад талқават кунанд ҳуқуқошона як хел боша мисол гирем судшаванда боша якеш домлои бигем ки масҷид боша ягон
камбудӣ қатъи як бигем говпараст боша, як будпараст дига боша, ҳарчун сари суд биёянд. Кадом адолат мешавад? Яъне ки гунаҳгор фарз кардем агар ки мусалмон худопараст боша, ин говпараст аст. Кадомиш адл дар бораи кадомиш мешавад? Факт. Не ин ки имрӯза Эмомалӣ бор ки ҳамин журналистам бигирӣ суд кунӣ, дар калаи задам бигирӣ, дар калаи ҳамаро суд кунӣ. Ответственность дора ин чиз. Ҷавоб додан дар кор аст фардо. Намехела самотам азиз. Не имрӯз дим видео ма кардам барои шумо, ки дутта як бора. Саломат сарбаланд хонобод бошен дӯстои азизам. Метавонед зери коммент бинависен, фақат бетаҳқир, беҳақорат бинависен, хубтар мешавад. Кадоми тақорат мекунед? Гуфтам ку ҷош да автоблог да мезанам, полный роз автоматически блок. Ва бигем ки мана ҳамчун як тоҷикистонӣ агар хоҳен бишносенам. Бигем ана ту фалонӣ будай, ту миллатат фалонӣ будай, ту миллатат тоҷик боша ягон авлиё нестӣ. Тура миллатат лақай боша ягон авлиё нестӣ. Тура миллатат қалағам боша ягон авлиё нестӣ. Ту тоҷикистонӣ барои мара. Барои мара фарқ надорад миллатит чӣ аст. Лӯлитаборам бошӣ, ту тоҷикистонӣ. Ту барои мара ҳамо арзишеро дорӣ ки дигар инсонҳо арзиш доранд. Ман ҳамо қадар тура эҳтиром мекунам, ҳамо қадаре ки худма эҳтиром мекунам. Фарқ надорад лӯлӣ, тоҷики, лақаи, қалағи, тоҷикистонӣ бошӣ. Ва ин ҳам принсипа ҳеҷ вақт аётто набароред. Саломат сарбаланд хонобод бошед. Гуфтиам гапо ҳаматона ку худоёр мададгортон бошад. Метавонед комментда бинависен фикротона боқӣ монда шад.